Salamat melambi kombongan masalo na puang renungan harian Toraya Senin tanggal 10 bulan nanan tahun 2020 misa. Pak basan lamai Galatia pasal anan ayat 10 misa saya lako 10 karua. Dolo diomaita mas sambayang. Ambek mamaselan suruga kipudisya kipakalabi komi melambi totemo belana lempan tu mama semi lako kami. La umbasakan kada maseromi kuasa pena masalo rondongkan. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amen. Kombongan na puang Galatia pasal anan dimulai diomai ayat 10 misa. Saya lako ayat 10 karua kadan na puang. Tiromi tumba kapuan na tu pangoki tulimangku kalena unnoki rangkomi mati. Sangapa budanna tu tau lamorai umpa petiroan kameloan lanak gan mentolinona. Tu paruku komi umpogau sunna nakwa bangari da na dipakario rio diona kayu piata anak Kristu Yesu. Belana ia kalena to umpogau sunna anatae natoi tutuntunan sukaran aluk sangadinna iari naporai ke umpogau komi sunna kumua anama din maksatuan diona batang kalemi. Apa denopa da angku maksatuan sangadinna dio ke diona kayu piata ana puang Yesu Kristu ia duka mo banang nato ana ia te lino tia atamo namatean mo kaleku sia susi duka kaleku tulako telino. Belan nala disunna ba tutang disunna ta epatunna sangadinna iari kedadimi panampa baru. Narampoi mira kamarampasan sia kamamasean tu mintu to situru atoran ia te tu gauna sia lako Israel na puang matua. Randuk teatu ia te da nadentau misa ususaina belan na dio kaleku den si membuah buana bangkena Yesu. Narondong mira kamaturu-turuan na puang Yesu, puang ta Yesu Kristu tu penammi kamu sang silurangku. Amin. Kadan na puang. Dipadadi baru menjadi ciptaan baru, new creation. Menjadi tema perenungan ta totemo. Kombongan na puang. Biasa ki nenek mekutana ke di pemarangai tomai atoran tupantan nagaraga sia na pana tak kasih pulungan to sarani kumua. Umban na mora tutongan. Ta esiaraka na salamo tu kipogau. Na senga anapa. Apa pole kedenni tuto senga umpasalai tomai dipogauna. Ia modini paralu maranga tongan ni tu penggarontosan pangadaran kasaranian tu dipatinguan ni belana Buddha tu pangadaran madomi umpapusaki susi dipokadalan Efesus pasal angka 10 kumua daamo anta ma pia tika lulun susi bombang sianairi lulaku ludiomai ma rupa-rupa angin pangadaran diona pakenanna tau sia pakira-kiranna tu mebanna lako tanga me papusa. Kombongan na puang ia tuto sarani Yahudi umpasala to sarani dio Galatia. Belana den pangadaran mandu na pentoi sia tae na maadin la dipesalai ia motusunna. Na paruku tuto sarani dio Galatia di sunna ayat 10 misa siang 12 kumate anaganna sia sundun tu
kasalamaran lan puang Yesu ketai Anna den di sunna. Ia mote tumisa kasalan kapua siana posengke Rasul Paulus anna makada kumua ia tu pangadaran surah amadatu ia motu apa na poga upuang matua lako torotolino tangnya tu nasangan na tolino na poga ulako puang matua ia tu surah amadatu tu nanai menggaronto pangadaran kasaranian pangadaran pak kamasian na puang matua tangnya kaming kaulan lako surah sukaran aluk belana ia tu kamaloloan ludio mai puang matua di pak kamasian lako tu umpatongan Kristu apa pole raka Buddha tu tahu usanga kalena untandai sukaran aluk apa ia kalena tae anna turui tu tuntunan sukaran aluk ayat 90 talo ia moto ia tu sipatu mendadi pentoyanta ia motu katonganan pangadaran surah madatu tangia atoran panggaraga tolino amin kadanna puang siapa renungan taat tutotemo mai komi kombongan na puang ta mas sambayang kure sumanga o puang tu kada maseromi tu kibasa sia kinanung melambi totemo kuasa pena masalo rondong kan deno pana ya te kadami na tontong kana pasake la lopian ni tukatuan kitontong di pada di baru lan puang kure sumanga o puang melambi totemo kipas sambayangan tu mintu kombongan lante tanga-tanga jemaat rama tenduka moto tu mintu taumi tu umperangi te kadami ulendui ruang virtual mama semi siapa kaboro omi lempan kipas sambayangan tu mintu kombongan tu makure sumanga belanna ma ulang tahun ma rupa-rupa berkat rampol ako kalena kama seisia pasake puang kipas sambayangan tu jemaat lalu mintu rumah tangga si misa-misa ana kamu puang la pakaboroi kamu puang la kamasei kipas sambayangan tu mintu taumi lante kombongan puang kamu la urondongi ondong piraka tu bergumul belanna kama susan duka cita puang kamu la pakaboroi kamu puang la sisolani keluarga besar Tando keluarga besar Bapak Rian atau Pendeta Jumiarni keluarga besar Bapak Markus Baran yaitu lan kamasusan belan nami tambai kaboro tu si misa-misa rapu talangna opuang kamu laung pakatana tunggai lalu mintu sulapa katuanna na batu pira-pira patu kombongan tu marasa lang kamasusan puang laung pakaboroi kipas sambayangan duka puang tu sang siulurangki tu marasan totemo lan rumah sakit sia marasan duka dio banua paadampian sia dio banua kamu puang la pasake kombongan mi cucu dari Nyonya Peter Rama saudara Ferry Gadi Bapak Matius Sirang Nyonya Agustina Patongloan Nyonya Dorce Tumembo Nyonya Cihadengen Nyonya Matius Ruru Ibu Evi Rama, Bapak Prof. Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Palimbunga, Saudara David Renden, Bapak Mertua dari Bapak F. Andi Padang, Bapak Nathan Sambo, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane,
saudara Naftali, Mina, Priscilla, anak dari Bapak Ekodemus, Bapak M. Pasalongan, Diva cucu dari Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Matius Patu, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, anak terkasih Elisa Kurniahu Lantang dalam perawatan jalan di Kalimantan, Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Marten Bale Alvaro, anak dari Bapak Soleman Pangloli, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, mertua dari Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, keponakan dari Ibu Agustina Rangginalete yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk dioperasi, dan yang tidak sempat kami sebutkan lagi, Tuhan mengenal. Terima kasih kure sumanga puang tu Mama Semi, tontong komi umpa kaboro itu mintu taumi. Kipas sambayangan duka te mintu kombongan inderama, kamu la umpas sake. Pembangunan ruang serbaguna, ruang sekolah minggu, pasake itu tim kerja mintu topangan doa siadana lamai jemaat. Pasake kani untingayo minggu kerja yang baru, puang lau rondongkan, puang lau ungkamaseikan tu mintu kombongan mi. Pebalikan kerampokan mas sambayang puang, umpotete puang Yesu puang palabak nakasalangki. Amin. Kure sumangat tu Mama Sena puang tontong urondongki.